Naimbag nga oras yung amin papagayam. Kit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Ay na. Bakit? Adahan na ka eh. Kat no alas mo, hindi matlat na mong aritira may pagguwardyaan. Kitam lang arudan na kastaw na ti panagtaul ko. Ay na. Ati, wag pa yan ni Obama nga aso ta. Tamagang pa ilang no adakaon. Ay nalakay, sumuruman nga tanti umal nga ang kit mo. Saan nga umulitan bakit? No di ka tulangan. Tulang? Katuan. Makalawas to nagtumtumarak. Hindi na matdangdanggan. Awan mo't pumipihan na. Ay, suslakay ay ha. Uri ka naglablab basitan. Ala, oh my God. Inkayigdan, tagang ngarak iti bulong ti abukado, tayo sot inumam. Inumak. Katuan. Buksit ko yatag saksakit. Katno, atakin nak ti angkit. Iso nga bulong man ti eucalyptus ti angram. Ay, wala niya. Ay, matartarantak, tumot nga minan. Ala, inka nga rodjigdan. Inak mang roros iti bulong ti eucalyptus. Anya, agang kek nila kay Bao. Wan amang. Iso nagalak man iti bulong ti eucalyptus. Ang ret, isot inuman na. Imbis ko mga ka ipakita iti ospital. Ay na, naggapon iti ospital. Ngam tulang matan di angkit na amang. Tulang nga. Tulang di angkit na. Tadi na matandanggan di tumtumaran na nga agas. Iso padasan naman ti agerbal. Nagado nga mumal tanto niya. Sige amang, agawid akon. Amang ano kalkalin man ni Apolonyo. Ala nanang, kisla abal-abal mata ni tatang. Yun nga rod anak ko abos ta kay kayat na ti agkukot anak kapaklab no kasta maturog. Bayaan nyo latan Iso nga tati pakaginawaan na. Kitaan nyo kat niyo, nakaturugan. Ay, nagkalmamot langan tinakaro pa naguyuyot na. Kalpasan ana inom na tayo nagangrak iti bulong ti eucalyptus. Kaasimat ni tatang. Gapula iti ayat na makaadalak. Mapanlataag security guard. Nga oray agang angkit. Isu akim maron. Isu kumaaday tati panunutang Vicky ha anak. San aday talag papaaram ti kukuom. Saan mo't ananang? Agayam kami lang mo't ka ni Dexter? Ipasnak mo ti agadal anak ko. Oray makiasawa kanton adagos. Basta makalpas ka iti kurso. Basta di ka pa agpapaaram won. Ay. Kalatan nagdata ni tatang. Nakariingan. Ni ay. Kunamot lang nagplastar ang mailungunan. Ay, lakay. Lakay. Ay, nakaturok man ang nanang. Di mon singaan. Ay ngam! Ha? Apay ngay anak kamulagat? Day tangarod anak ko. Nakamulagat ngam agur-urok matan. Ay, lakay. Lakay, anya ka. Nakaturog ka, wano, siririing ka. Nakaturog ka. Isod di nakmansingan. Bakit? Nakaturog ka no? Ngam nakamulagat mo't nanang. Lakay, kimaro ka no ti angkit kay manugang mo. Aya, kahit kasanaw, di saan nga trabaho. Ngarod, sa bagay. Addan sa kanumat. Anya jay ko na ni Apolon niya itayan. Nagkapo yung tautak mo. Siklib! Wun ka no. Adda siklib na. Ay, nagregat lakit nga agpaysun ti dinagadal. Day tamay ti babalawak launay kadainang kinamang mo ide. Bursya. Dagi jay lakakabsat ko alalaki ati pinagadal da. Total kat babae kami kanumaw. Isungawan ti makuna nga ipibak mo kadakwada. Isu day ti bagbagak iday. Dumawat na pa kami iti suporta mo. At day ta ka man ang kampay. Katuan Mike. Dokumata pinag-eskwila da kamay.
Di adda kumamit basit amam. Kay nakastrek ka kumamit iti panggadan na mayat basik. Oh, di adda kumamit pangalam iday. Iti gatang mo iti iduol mo kadakwada. Ay, Iso nga, dan nasaok iday agdawat da iti pagbiagda. Sa damot tang agtrabaho, di damot nga ron insaganaan ti panagkapsut da. Tapno di da kumamit nagbanag, akas lang palpalama. malahos taon. Uray, tan nakaunat damutan ijay kampusan tao. Bayam daytan, atang aban. Ay, malagip ko lang, mata. No, kimaraw ti angkit ni Apolonyo. Ay, kating bisitaen Inta ko Dua ta amapaan. Malawain, winain. Ata sumarungkar. Narigatan. Amang ano nakarong, katawan tong tigundaway ko ang makisao keng kuana. Nala, agrubuat kan. Ta isaganak pa'y ti itugot ta masaramsam. Pasarabuan tamot ajay manugang ta. Agsaksakit ni tatang ko, Dexter. Isu apa nga asin. Saan pa'y nga itati pa nagpakitam kadakwada kaninanang ko? Ay, di agpatinggak man lang aroden dito'y sirok ti piyasyo. Uy uray ta naloong matenda kita na raay-raay abungan na. Pumuros ka lata, iti do umam. Unay mo't amalas kon, Vicky. Piyas pa iti pangiliwliwag ko, iti dudukot ko. Agyaman ka, taadapyas diti arubayan mi. Adda nalinong apangururayam kanya. Sana ang makarwar adagos ti tabalay mi no umay ka. Wan matkit di Ngam anyan. Kasla kaalsam ti piyas ti isam kon. Hehe. Oray Vika anak! Vika! Ni tatang mo! Ha? Ay, ang mga nogan ano ni tatang ko? Di ta ka bailaan, Dexter! Vika anak ka! Ayan mo! Ay, umaraya takmag! Saan, Dexter? Ang puros kalangan iti bunga ti piyas. Ha? Anyamot tan. Agap gasto man ti buksit kun iti kakakaan iti piyas. Damom, agbubukso ta ni tatang mo. Tapos kay mutla maur-uraman itayon. Nakita kayo nga miniti agar-aram kan ka jay sirok ti piyas. Iso na panunod ko tinagpaarayak tapno panawam adagos. Nanang. Agyaman ka. Tasan ang nabugak ti amam itay. Mayatlat ta ti mumulagatan na nakaturog. Ay ngam, di kay ka di madanagan iti kasdya nga itsura ni tatang? Ay na, nagkalman ti angkit na anak ko. Dinengeng nan samot laengan da jay inresita ti doktor. Sapay lang kumaa. Tapno makapanto matlangan iti trabaho na. Ken, tapno makastrikak meten iti pagmanmanicure ko nam. Kani, naibusan ti kwarta tayo. Kunawan matan allowance ko. Iso nga roda saan ka magpapaaram? Inakpay nga rod pagawidan ni Dexter, nanang. Amang ano ibusan nan dagi bunga ti piyas. Ay saan? Siya akong timapanitayan na. Ungtak nga muna sa akong to pagawidan. Salbag ka tao! Binuras mo da kita bunga ti piyas may. Apay, mulam ayaday ta. Kuha nana. Kuha ngamin. Amom ka di ada kita bunga ti piyas ti ilaklakok. Apangal-alak iti gasgastusin ni Vicky ama pa nagisiskwila. Amom! Ha? Mano kilo ti kinan mo? Ha? Damdamagak no mano akilon ti kinan mo apyas. Tanay, namutitit kan. Nabsug ka iti piyas. Nana. Sigud mat medyo butsuga. Ay, di ka nagrason. Ti damdamagak ti song batam. Mano akilo ti piyas tinakan mo? Awan pa yung tinakan ko asang akilo. Bayadam ti kinan mo. Anya? Bayadam ko nakmait. Hala, irwar mo ti kwartam. Tabayadam mo ti kinan mo piyas. Kalpasan na, agawid ka na. Ay naglaing ka. Nasaya at inaramid mo, Antonia. Kwartamit kay. Uray no piyaslaang. Wan mo't amang. Nanang, nakariingan ni tatang. Nay, nakariing ka nun amang. Intayon kita ni Apolonyo. Ay kituan na. Kasarita mi mamad. Kiniinang mau.
Ala, inang, umay kayo ni Jessiled. Amang, intayon. Kung nami man no nakariingay. Nakaturog pa'y man. Nakariingan, amang. Nakaring ako namang. Mas daawak. Taliyo iswitch ti silaw. Nagsip nga. Anya? Ni, lakay. Kasano di nagsipngot? Kat di ka matagmulagat. Antonia, matinsa da ito yan. Nakamulagat akmat tante ko na. Nakakidemak aya. Ay, saus. Ay, delikatun, Antonia. Agan ano, to'y asawam. Ala, nabaliktad nga Ruden Nakamulagat ni tatang idi nakaturog. Itata nakariin nakakidamatan. Ay, nabaliktadan ti lubong na, nanang. Ay, Paingay. lakay. Antonia. Ay, lakay. Ay, apulon nyo, lakay ko aya. Ay, apulon niya. Adak dito ya, katugangam. No agbugsot kan, ay di ka pa'y matmatmatay Takasauda ka pa'y. Dari quiz ko. Sakbay. Nga unatagdag ito'y sakak. Ay, saan alakay? Di ka pa'y agun-unat. Ay, di ka pa'y matmatay ka di. Tatang! Ay, agulibag kayaw. Denggan tayaw tibag-bagan Malangarudan Ibagam ti request mo, apulon niyo. Denggan may baro. No, di na kun pagbiltahan ni Apo San Pedro. Kat ilayon kunti mauna. Pangasyo. Anya ti ibagam, apulon nyo. Mamatayak. Kayat ko. At uniformig security guard. Ti pabado yung kanya. Ito nilundak. Ay. Kun yaramidan yun to. Ititukol tilungan ko. To'y patak dariyo. Dita salas. Bakay masayaga. Ya. Ay. Uraya niya. Sumikila ka. Tapno. Mayat to titakder ko anak kalungon. Kayat ko. Makita amin. Dagiti umay makipaglig na. Di mapatay ko. Kayat ko. Makita na talaga security guard lata. Oray. No, nakalumuna akon. Lakay. Saan ka pa yamatay? Umaya. Asidgan akon. Di barbasa na lakay. Nakabado iti puraw. Iso ka. Kari ka bakit? Kung pala niyo, di kakaiso na daw ko. Kaya't ko simumulagatak may masaya. Lakay, anya ka din na kita. Ayakin kawam. Parang. Kariyo. Ay, Baraw! Sa'yo ti ulo na, amang inang. Nagmulagatan. Ayakin nyo na tayo sa asawa. Nagmulagat, anatay! Kwa, Antonia, pagkidimam, makalaw ti tsura na. Ay, saan? Saan, amang? May sanay ta ka nagiti request nila kay ko. Ay, Saan tayo pagkitkidaman?
na kakakampay. Kunami man no, masayag tinatay ti umayan may. Ketuan mat nga may na. Tukong. Ayan nga tinatay. Nge! Naipatakdar ti longom. Ay, day tanga raw. So day ti manugang ko a security guard. Natayan Ay, si bibiyag sapay ba? Ay, ngumapay ngayon loon yun nga. Ay, hada ka matgayam, kabsat ikyang. Naranggas kay motlakit din akatugangan. Ah. Nakamulagat pa iladay tamanugang yaw nga inlungon yawn. Nakamulagat aya. Ha? Nakamulagat pa yung nagpaisaw. Natay-daytan. Kastakag, di maudi adawat na hindi nagbugsaw. Anya? Wag, pinagkarina kaming tupay. Ay. Madiday ito'y kampad. Nakabutbutang tikastoy. Mauday, akid daw tinatay titinong palmay. Gamaditi kasta, kakakampad. Anya maday, kumpurmi iti kayat O adda maudi abilay na makunkuna. Kaya damay nga ron, maudi akid daw. Ket dayta ti ikid daw na. Masabol, matungpal. Vicky. Oh my God, Dexter. Masidig ta iti ayan tilungon ni tatang tapno makita na kan. Ha? Natayan. Ngam nakamulagat pa imot ngamin. Makalyaw, Vicky. Nakatakdar pa imot nga rod. Kasta nga ro ti maudi akid daw na. Tinungpal mi tapno awan may bagbagana. Oh my God. Manjak. Kasla masinitak. Tanagtadam ti panangkita na kanyak. Ay, agawid akon. Ni? Oy, Dexter, agsupli ka! Ludi ka agsupli! Ultimo matan! Saan ka na kaya? Takrot. Awan imbag na, tipos na. Inlayon ng tipimanaw. Ha? Saan ka na kaya, Dexter? Ay na, Vicky anak ko. Natungpal mo't langan ti kayat day di tatang mo. Agradwar kanton iti kursong. Wala na. Kat husto ti inaramid tayo apa ng tungpal iti maudi akid daw na idag bugbugsot. Husto day di tatang, nanang. Apay. Gaputa patakder ti pa nakaimasayag na. Nagbutang ni Dexter iso api manaw. Kat gapo iti day jay. Ingkarik asan kon akayat a makita. Aniya? Kinapudno na, nobyok idi ni Dexter. Ngamga po, taintarayan na ni tatang anak kamasayag. In-break kon. Anak. No saan ko nga in-break? Amang ano na ilaw anak ang nagtalakan kwa na. Kat nakiasawa ak adi na oras. O, di sa anak kaadal. Una ya. Iso nga agyaman taken ni tatang. Gapukin kwa na. Sa anak ka na ilawan. Kat ita, agradwara kon. Saan kit din, nanang? Wen anak ko. Husto day di tatang mo. Husto mo, ti panang tungpal tayo, iti day di maudi, akid daw na. Wen mat nanang. Sa abitot, dagiti nang bababalaw kada tayo. Gan, husto mo timbagbaga ni apong mo akampod kadagiti tao ko nam. Kumpormi iti kaya tunukid daun ti mismo amatay. Tapara kadata, nakatulong dayjay iti panagbaligim iti arapaap mo anak ko. Talaga? Oray na po ko tinobyok. Kaado dita ti agar-aram kanya? Addan tumanin nobyok Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka amang babalaw, taawan met pakasaknaram. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti met direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician,
Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Kastalatibyan. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.